turudie kwa nyumba kule tulitoka, tuone vitu gani tuliacha kwa nyumba. Desturi ya mwanadamu zaidi kwa kipekee, mtanisamee, hasa sisi watu wa rangi, mara mingi tunapenda kuweka vitu ndani ya manyumba zetu na vitu vyenye haviwezi kusaidia. Naleta mfano, mtu anauza shati, anauza shemizi, anaenda na shemizi kwa nyumba, amefungua shemizi, amebeba hiyo ambalaje, hiyo kartasi, hiyo sachet waliuza shemizi, anatia, watoto nyende mtie mnyumba, itakuwa na kazi yake. Ukiuza kama ni appareil television ama viungu viko ndani ya karton, unafungua viungu, unabeba karton, watoto mtie mule, itakuwa na kazi yake. Na leo napenda kama vile tunasema turudie kwanza ndani ya manyumba zetu, tutaona ni mambo ya ajabu. Tukitoka hata hapa usema tupite ndani ya nyumba ya kila mmoja wetu, dada, tuanzie kuchumba, tuingie ndani ya mafika, ndani ya salon yako, utakuta vitu, tutakuuliza hii ni nini? Ilikuwa ka thermose samani tujiuzaka ina mu 1987. Sasa unakuta hiko kitermose hakitumiki tena, lakini kinabeba fasi ndani ya nyumba. Viatu vya zamani vingine havaki tena, lakini vinawekwa tu ndani ya nyumba, na wakati unaviweka hapo vinabeba nafasi, si ndio? Vinakamata nafasi, vinaleta uchafu. Ikiwa hata bimavazi vya zamani havaki tena, unaviweka tu, unageuza chini ya kitanda yako inakuwa depo, na hivyo vitu vyote visiokuwa na maana uliviweka ndani ya nyumba vinaleta uchafu, vinaleta panya, vinaleta buibui, vinaleta hata magonjwa wewe pasipo kujua. Machupi nyingine isa kuwa matundu sawa vile ilipigwa na bomu, inawekwa tu ndani ya nyumba. Inabeba masutien, hingine inaisha kuwa kama sawa vile vitu vya askari wanavyoweka hako mizigo sako tu, anaviweka ndani ya nyumba. Gari tangia isa kuwa kama 1970, hiyo gari kiko tunda yulu ya lupango, kinabeba nafasi pale kuparsele, hakinakuwa kyote kutu, unawazia mtu akigusa tu anapata tetanus, kinawekwa pale. Sababu gani? Hakitatembeaka wala hakitafanyaka tena kazi yoyote. Desturi ya mtu anapendaka kuweka tu vitu hata vyenye havitamsaidia. Mungu kweli anapenda tuwe watu wapya. Haiko tu kusema tuko mwaka mpya, tulianza mwaka mpya, anapenda kwetu sisi na sisi tuwe viumbe vipya. Ndio Biblia inasema tunapasha kumuvua huyo mtu wa zamani. Sababu kunapasha kuwa tofauti. Wakati ulikuwa hauyaamini na ulikuwa na maisha fulani. Sasa wakati unaamini, tunapasha kuona maisha ingine. Sababu Mungu hapendi ubakie huo mtu wa zamani. Sababu ule mtu wa zamani tunasoma na nyinyi ya kwamba ataharibika, hawezi wala kuingia katika uzima. Sasa inapasha kuvaa huyo mtu mpya. Wakati wanakuona, wanaona ni dada mpya, tabia yake mpya. Sababu hana tena mtu eko na linda vitu vyenye haviwezi kusaidia ndani ya maisha yake. Mkristo fitina ndani ya roho ni vitu haviwezi kusaidia. Itakusaidia kunini? Unalinda fitina miaka 2, miaka 3, huko tu maproblemu na watu, haiziwezi kusaidia. Hiko saa vile kile kitermose kenye uko na weka ndani ya nyumba kilishaka toboka, hawezaki utia amo tena chai, kinabeba tu nafasi bure, hakiwezi kusaidia. Hiko kama vile viviato vile tulisema hapa vya zamani vinaisha kuwa vumbi, meviko tu ndani ya nyumba, haiwezi kusaidia. Hiko saa vile vimasutia vya zamani, hawapalaki tena havyo, unaviweka tu, hakiwezi kusaidia. Amen. Iko saa vile kigari kia zamani hakiwezi kutembeaka tena, mimi unakiweka tu ndani ya lupango, hakiwezi kusaidia. Amen. Ndani ya roho yako vitakuwa kilo, vitakuwa na pesanteur. Wakati Kristo atakuya hawezi kunyakuliwa, sababu utakuwa uko na uzito, uko na charge. Amen.